हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आंबेली. आयज हो म्हजो व्हिडिओ इज ऑन एज्युकेशन, एड्युकेटिव्ह व्हिडिओ, स्पेशली ऑन NEET, 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 National Eligibility Entrance Test for children going for medicine, डॉक्टर बिटर जात आहेत त्यांच्यापासून. सो मागतलो सगळ्या कडेन उपकार मागतलो, जाता तितलो म्हजो व्हिडिओ तुम्ही शेअर कराय, जाता तितल्या लोकांनी म्हजो व्हिडिओ सबस्क्रायब करचो, कारण हेचे फुडें केन्नाय हांव थोडे व्हिडिओज ऑन एज्युकेशनूय घालतलो, स्पेशली फॉर स्कूल चिल्ड्रन. Sometimes I'll put some videos on maths. So please do subscribe for me this channel and share this video as much as you can. ये exam पढ़या, this exam is the one आमका एक बरे डॉक्टर दिता, gives us good doctors, and doctors are like second to God. आज जरी तर जे डॉक्टर जातले ते डॉक्टरान जर तर पेपर लीक जावपा लागोली जाल्यार आमगेले एजबुकार जातो कितें, आमगे लायफ हे दोतोरांको आसता, जावं टिचर तांकां शिकयता आसतले. आज ही असली परिस्थिती जाल्या वयत थिंगाच आम भुरगेपणीसान आयकोन येयले एक क्वेश्चन कितें लीक जाल म्हूण आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी हॅप्पी जाताले. सो ते भाशेन ते इस्कुलान जाताले, मागीर कोण कोण कॉलेजीन जाले, इंजिनियरिंगा जाले, आनी आज आमी असो परिस्थितीचे येयले आख्ख्या पेपरू लीक जाता. So imagine this is the state of India today. आख्खी नीटा पेपर लीक जाली, सर्टन स्पेशल सेंटराचे लीक जाली आनी हेराय कडेन ती मागीर स्प्रेड जाली. दिल्ली जावं, बिहार जावं, UP जावं, झारखंड ह्या स्टेटींनी स्टुडंट्स अरेस्ट दिवंक केले थोड्यांक पुलिसांनी, आणि हे पेपर आख्खे लीक झाले. 720 मार्क्सा पेपर, 720 मार्क्स पेपर लीक्ड उलटे भाशेन. 180 क्वेश्चन्स, 4 मार्क्सांचे एक क्वेश्चना आन्सर मेळटाय, आन्सराक मार्क्स मेळटाय. आनी हितून सिस्टम कित्याक, एवरी क्वेश्चन दॅट अ स्टुडंट आन्सर्स गेट 4 मार्क्स फॉर अ रायट आन्सर. पूण जरूय तर ते स्टुडंटान आन्सर रॉंग केले जाल्यार तेगेलो ते 4 मार्क्स ते मेळपा आसलो ते मेळनाय, ते बारा 1 मार्क्स मायनस जाता. एसो परिस्थितींत ही पेपर लीक जावप आनी चड आनी भिरांकूळ म्हळ्यार चोवपाक गेले जाल्यार उणें म्हळ्यार ऑलमोस्ट 67 भुरग्यांक फूल मार्क्स मेळ्ळे. 720 out of 720. नंबर 1. नंबर 2 चोय कितें जाता तें, हितू मार्क्स मेळ्ळो बरें, तितू आनी 2 जाण भुरग्यांक एकल्या मेळ्ळे 718 आनी एकल्या मेळ्ळे 719. आनी तो 718 आनी 719 हे मार्क्स केशेय भाशेन जावपाक जायनाय. पयलीं ते 720 out of 720 गेल्या त्या वर्साक सुमार 4 भुरग्यां मेळ्ळे, तेज्या पयल्या वर्साक 2 भुरग्यां मेळ्ळे. लेट अस कन्सिडर एवरी इयर डबल द चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर इंटेलिजंट धरया. चल तो 4 आहलो ते 8 भुरग्यां मेळपा जाय आसलेले, धर तूं 8 आहलो ते 16 मेळोन जाल्ले 720 मार्क्स. पूण 67 भुरग्यांक 720 मार्क्स मेळटाय आनी एक सेंटराक सुमार 8 जाण भुरग्यांक, एकूच सेंटराचे 8 जाण भुरग्यांक 720 मार्क्स मेळटाय. आतां हे मार्क्साक घोटाळा दाखयता. 180 क्वेश्चन आहाय. लेट अस कन्सिडर 180 क्वेश्चन सगळी एक हुशार भुरग्याक आन्सर केले म्हणलो, त्या भुरग्याक 720 मार्क्स मेळटाय. बरें हा, सपोज ते 180 क्वेश्चनांतली 179 जरी तर तेणें सारकें आन्सर केली आनी 180th तेणें आन्सर केलें ना जाल्यार ते 0 मार्क्स. दॅट मीन्स ते 4 मार्क्स तेगेले मायनस जाताय. सो 720 एक आन्सर केलो ना जाल्यार 4 मार्क्स उणी जावपा जाय. सो इट शूड हॅव बिकम 716.
That is one option. Second option, suppose 180 question antule, tene 179 sarki answer keli, he should get 716 marks of the one which has answered. And zori tor tente ek last question, 180th question ten wrong answer kel zait, जाल्यार ते 4 marks wrong answer kel mu gele. So 716 plus 1 marks minus for answering wrongly. That is how the marking is. So tegele marks 715 जावपाचे. So in any condition, the marks should be either 720, 716 or 715. Jaल्यार a marks हे दोग जाण भुरग्यांक गेले 718 कितकोन जाले खंयचेय भाशेन कोंत केल्यार जायना 719 जायना. सो ते दोना हे प्रश्न येयले जी एग्जामिनेशन कंडक्ट कोताय तेमकोणे जेन्ना प्रश्न गायले तेमी एक मॅजीक एक पायर काडलो कबूतर काडलो बोरसांतलो आनी तेम जस्टिफिकेशन दिलें सेईंग दॅट तांकां ते ग्रेस मार्क्स दिले थोड्यांक. सो 715 बळे ताका 716 बळे ताका ते ग्रेस मार्क्स दिले. कोणाक 2 दिले, कोणाक 3 दिले, कोणाक 4 दिले म्हणटाय. दॅट इज वाय इट मायट हॅव बिकम 719 or 718. पूण ते ग्रेस मार्क्स, what was the conditions to give the grace marks and how much is the grace marks to be given? काय म्हळ्यार the loss of time मा तेमी grace marks दिले. But what are the rules and regulations for the loss of time? That is not been identified. And जरी तो transparency आसलो जायत जे examination जे conduct कोताय, for example that national testing agency पळय आसता एमी हे सगळे पयले पब्लिकेशन कोन एटलिस्ट ते अवेअरनेस करपा जाय आसले. आनी हे ग्रेस मार्क्स म्हणले नीटांत आम केन्ना आयकलो ना. हे आतां एक न्यू मॅजीक अशी. एवरीथिंग सेड एंड डन. बट वॉट वी आर सेइंग इज वाय शूड many thousands of children suffer for this type of scams which are alleged to be happening in our country today. And what are we going? Where are we heading? We are giving this type of certificates in the hands of such people in whose hands our lives will be. Already we have gone through a bad phase, and today we are artificially bringing about a system in which the lives of crores of people will be at risk by this type of children who then go on to become the doctors. And in worse conditions, imagine 67 children got 720 marks. म्हणजे 720 मार्क्स घेवन देखून एक बरे रेप्युटेड मेडिकल कॉलेजीन हेंक सगळ्यांक देखून एडमिशन मेळोंक जायना, फूल मार्क्स मेळन. इमॅजिन फॉर एग्जाम्पल एम्स लायक इंस्टिट्यूट आहा, मेडिकल कॉलेज लायक एम्स इन दिल्ली, दे मे बी ओनली टेकिंग अराउंड 50 स्टुडंट्स. जाल्यार 67 स्टुडंट्स इन स्पायट ऑफ स्कोरिंग फूल मार्क्स इन नीट कॅनॉट इवन गेट एडमिशन. This is the state of us. It is very bad. Aaj वयत थिंगा भुरगे रस्त्याचेर. People have gone to the court, Supreme Courtaक गेले. And we ask and we demand this Supreme Court must take note of this and justice has to be given to all the children, all the students.
because I was connected with the students' community, today I thought I should raise my voice and ask this government to put a thorough inquiry with maybe retired Supreme Court judges, and proper thorough inquiry has to be done. Then only there will be some justice, will not only be done, will also be seen to be done. Where above 605 marks per etale NITAC, they were approximately only 50,000. Let us say out of 20 lakhs. But आयचे टायमार सुमार 24 lakh students had appeared. How could this number above 605 jump to almost 1,50,000 plus? That laka where gele. Does it mean to tell us that the Indian students have suddenly skyrocketed, becoming very intelligent and very clever, and people with so much high memory? Has it jumped to that level? This is like दाल में काला है म्हणायचे भाशेन. पूण हांव तो म्हणटा दाल में काला न्ही, पुरी दाल काली. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीज तेंगे कोण आहा एकलो तो तांकां जस्टिफिकेशन दिता that they have been monitoring more than 4,750 centers all over India. Is it possible? It is such a Herculean task. It is next to impossible. त्यामुळे तांकां जेन्ना इंचाले बाबा 67 लोकांक 750 मार्क्स मेळ्ळे जाल्यार हितून आतां तूं फर्स्ट आनी सेकंड मूग कितको दाखयतलो? What will be the grounds? It's alleged to be that these people are saying कोण पयल फॉर्म भरले त्या खंय ते फर्स्ट रँक दितले. म्हणटरीच आतां हे तांकां सगळ्यांकूच फर्स्ट रँक दिवपा आतां कितकोन करतले? ह्यो क्रायटेरिया वर नॉट क्लियर. So whatever said and done, the national testing agency जावं or NITA authorities जावं, whatever you are telling now about grace marks, about CCTV cameras, about first come first serve basis for filling the forms, these all things should have been transparent. We are making a mess out of our children. I am not an expert in this, but yet I have some idea as to what is going on. I can feel. You don't need to be an expert in agriculture to know there is a jackfruit around you. Ponosa म्हूण जाण जावपाक तुवें शेतकार जावपाक गरज ना. Same thing here. I have some understanding and I found that this is a total mess of our examinations conducted, which will discourage the actual hard-working students, hard-working children of India. I hope a proper set of inquiry is thoroughly done and justice be done to all the students of India. And the height of it is, आमगे थोड्या गोवा गव्हर्मेंटा भाशेन सिरियसे लायताय तेंगे थोड्यांगे नांव आसताय सरनेम आसनाय. तीच गोष्ट सगळ्याकू सेंटरा जावं ते डबल इंजिन जावं ट्रिपल इंजिन आनी मेडिकलांतूय घुसपलाय. There are more than 6 students who have scored full marks and it is alleged that तेमगेली फकत नांव आहाय हुई, सरनेम नाय. Imagine, oh my God. And the courts are also talking about that they want to compare the paper that has been supposedly leaked and the original paper. And हे करपाक कोर्टाक आता ऑलमोस्ट 2 म्हयने लागले कंपेर करपाक 2 पेपर निटाचे. अरे मुको तर ती दोन्ही पेपर दिल जायत. I will get it done within 25 minutes. Odora bito mulya jata.
Although the Dhoni paper, I will get them checked within 25 minutes. But here the courts are talking about दोन महिने झाले and they still want to compare the supposedly leaked paper and the original leaked paper. Why so long? For what? The result was supposed to be declared after 14th. But they declared the result on 4th only. So early. And result 2-4 days late declared झाला ऐकिला. Advance declared झाला केतना ऐको नाही. अगर रेल्वे तिकीट तत्काळ तिकीट देऊन काढून गेल जाल्यार 10 o'clock तिकीट म्हणल्यार 10 o'clock जाता. केतना 9 स्टार्ट जावपाना. सो रेल्वे तत्काळ तिकीट स्टार्ट जायना जाल्यार तुगेलो रिजल्ट 4थार कित्याक हाडलो? Because of the declaration of the results of the elections of the Lok Sabha. So that people get confused, people do not discuss about this matter. Why? So all these questions are bringing a big doubt. So another time, my humble request, please get a thorough inquiry done. This could be a very big scam. It could be a mafia scam. So let there be a thorough inquiry. Let the people who are responsible be brought to books and be punished at the earliest. And please let justice be done to the children of India. Dev Bari Guru. Thank you very much.